लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय BTR TET रिक्रुटमेन्टनि पस्टनि सायाव माखासे मिथिनो गोनां खौरां। लोगोफोर BTRनि जानाखि LP आरो ME स्कुलनि एडभार्टाइजमेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो एप्लाइआबो सोलिगासिनो दङ। दिनै 2 तारिख दिनै लास्ट डेट एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय मथे। नाथाय बे एडभार्टाइजमेन्टआवहाय बेसेबां पस्ट दङ, LP स्कुलनि थाखाय बेसेबां पस्ट दं, ME स्कुलनि थाखाय बेसेबां पस्ट दं, बेनि जेबो क्लियारलि मेनसन गैया। ओरैनो एडभार्टाइजमेन्ट फैबाय, एप्लाइ सोलिगासिनो दङ, बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां पस्ट, बबे LPआवनो बेसेबां पस्ट, MEआव बेसेबां पस्ट, बेनि जेबो भेकेन्सिस ब्रेकआप गैया। दा बेहाय बेसेबां पस्ट दङ, LPआव बेसेबां दं, MEआव बेसेबां दङ, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायगोन। भेकेन्सिस ब्रेकआप फैयैनि सिगांनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन बेवहाय बेसेबां पस्ट दङ। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां, अब्लानो नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै क्लियारलि मिथिगोन। लोगोफोर बेवहाय जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट फैदों, बे एडभार्टाइजमेन्टआवहाय BTR TET रिक्रुटमेन्टनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट, बेवहाय पस्टआ गासै बेसेबां बेखौ दिनैसिमबो गोबां केन्डिडेटफ्रानो मिथिया। माखासे केन्डिडेटफ्रा अलरेडि मिथिखाबाय, जिहेतु भिडिअ जायफोर बिथांमोना रेगुलारलि नायबाय थायो बिथाङा मिथिखागौ। नाथाय जायफोर बिथांमोना रेगुलारलि नायाखै बिथांमोना हयथ' मिथियाखैबो जानो हागौ। दा नोंथांमोननि बे जानाखि कुइसन्स, नोंथांमोननि जानाखि सोंथि, बे सोंथिनि एन्सारखौ आं होनो नागिरो जे नोंथांमोना गिबियाव नैबे SIUनि सेंसन लेटारखौ नाय। नोंथांमोनहा बे SIUनि सेंसन लेटाराव लिरनाय दं जे साबजेक्टआव फिलिं आप अफ 1216 न'स एसिस्टेन्ट टिचार आन्डार BTC एरिया। आरो नोंथांमोना नैबे फाइल नाम्बारखौ नाय, SIU सेंसन फाइल नाम्बारखौ, बेहाय 259464 बे फाइल नाम्बारजों आरो BTR TETनि LP UP TETनि एडभार्टाइजमेन्टनि फाइल SIU सेंसन नाम्बारजों मिलायनानै नाय, बे सेमानो 259464, बे सेमानो सेम। दा ओंखायनो जों बुंनो हायो जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट जानाय LP आरो ME स्कुलनि बेनि पस्टआ टटेल 1216। दा बे 1216आव LP स्कुलनि थाखाय बेसेबां, ME स्कुलनि थाखाय बेसेबां बेखौ मिथिथ'वा। दा बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै क्लियारलि फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां। दा लोगोफोर बेवहाय मोनसे खोथाया ओरैबायदि जादों जे बे 1216 पस्टआव जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट जानाय, बे एडभार्टाइजमेन्टनि भेकेन्सिस ब्रेकआपखौ मानो होआखै दासिमबो? मा रिजन दं बेवहाय? दा नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टनि 17 एन्ड 18 नाम्बार पइन्ट्सआव नुदों, बेवहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन एन्ड हाइकर्ट मेटारनि थाखाय भेकेन्सिस ब्रेकआपखौ होनो हायाखै। दा मानो होनो हायाखै? थारमाने बे 1216 पस्टनिफ्राय 421 पस्टखौ माइनास खालामनो नागिरदों। दा मानि थाखाय माइनास खालामनो नागिरदों? मानो होनोब्ला 1999 बेट्सनि माखासे फोरोंगिरिफोरा एबा 421 जन फोरोंगिरिफोरा बिथांमोना अलरेडि फोरोंगिरि मावगासिनो दङ रेगुलार पस्टआव। बिथांमोना सेलारिखौ मोनाखै, एरियार सेलारि दङ, कारेन्ट सेलारि दङ। बे सेलारिया बिथांमोना क्लियार जानांगौ, बेनि थाखाय हाइकर्टआव दाबि दिखांदों। दा बे हाइकर्टआव दाबि दिखांनायनि थाखायनो दिनैसिमहालागै भेकेन्सि ब्रेकआपखौनो होनो हायाखै। दा हाइकर्टनिफ्राय बे मेटारा सल्भ जायागौमानि अब्लासिमहालागै बे भेकेन्सि ब्रेकआपखौ होनो हानाय नंला नामा? बे मोनसे खोथा ओंखारबोबाय आरो। दा लोगोफोर बे हाइकर्टनि मेटारा थाबाय। हाइकर्टनिफ्राय जाजमेन्ट फैयोब्ला एबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जुदि जाजमेन्ट फैयोब्ला बिथांमोना मोननाय नङा 421 पस्टखौ। आरो बिथांमोननि फेभाराव जुदि जाजमेन्ट फैयोब्ला अब्ला बिथांमोना 1216 पस्टनिफ्राय 421 पस्टखौ माइनास खालामनानै मोनगोन। आरो जानाखि आद्रा थायो बे टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनि थागोन, बा 6 मान्थ कन्ट्राक्चुएल टेट टिचारफोरनिबो थानो हागौ। बेखौ जों बुंनो हाया। खिन्थु दानिया फैदो LP स्कुलाव बेसेबां पस्ट दं आरो ME स्कुलाव बेसेबां पस्ट दं। बेखौ गोबां केन्डिडेटफ्रानो सोंहरदों जे LP स्कुलाव बेसे, ME स्कुलाव बेसे पस्ट थागोन बेखौ। दा लोगोफोर बेवहाय LP स्कुलनि थाखाय टटेल पस्टआ 822 आरो ME स्कुलनि पस्टआ टटेल 394। दा बे डाटाखौ बबेनिफ्राय मोन्दों लोगोफोर? बे डाटाखौ आङो जायनाखि हाइकर्टनि हियारिं जानाय, मैया 1 तारिखआव हियारिं जादों, बे हियारिं जानायनि जायनाखि जास्टिसनि बुंनाय, बे बुंनाय रावावनो जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे जानाखि हियारिं जानाय, बे हियारिंनि मोनसे अर्डार फैबाय। नोंथांमोना गुवाहाटि हाइकर्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैबो नायनो हागोन। नोंथांमोना जानाखि केस नाम्बार दङ 5281, बे 5281 केस नाम्बारखौ सार्च खालामबानो नोंथांमोना मोनगोन। नैबे 5281 बे केस नाम्बारखौ सार्च खालामगोन आरो इयारा 2016। बेखौ होनानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनबाय। आरो केस टाइपखौ WPC बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै सार्च खालामबानो जाबाय। रिट पिटिसन बियो। दा नोंथांमोना दा बे अर्डारखौ नायदो। बे अर्डारा मैया 1 तारिख फेब्रुवारि 2024आव बे अर्डार फैदों हाइकर्टनिफ्राय। दा बेयाव गोबां पइन्ट्सफोर दङ। दा आं माखासे पइन्ट्सखौ नायला, नोंथांमोना नैबेखौल' नायदो जास्ट।
नैबे इ फाइल नम्बरखौ नायदो बेथ' सेमानो आरो जानाखि पस्ट बे पस्टआ टटेल 1216 आरो एलपि स्कुलाव बेसे जोंना एलपि स्कुलाव 822 पोस्ट आरो एमइ स्कुलाव टटेल 394 पोस्ट दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय एलपि स्कुलाव बेसेबां पोस्ट आरो एमइ स्कुलाव बेसेबां पोस्ट स' लोगोफोर दानिया जों मोनसे खोथा साननांगौ खोथाया नैबेनो जे जुदि 421 पोस्टआ 1216 पोस्टनिफ्राय माइनास जायोब्ला अब्ला जोंना एलपि स्कुलाव बेसेबां पोस्ट थागोन आरो एमइ स्कुलाव बेसेबां पोस्ट थागोन बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि 421 पोस्ट माइनास जागोन बे 421 पोस्टआ एलपि स्कुलनिनो जोब लोगोफोर बेवहाय जोङो नुनो मोनदों एलपि स्कुलाव जोङो बेसेबां पोस्ट नुनो मोनखो टटेल 822 दा बे 822 निफ्राय 421 पोस्ट माइनास जायोब्ला बेसेबां थाखो जोंना बाहाय 1 थाबाय बाहाय 4 थाबाय अब्ला 401 पोस्ट थागोन जोंना एलपि स्कुलावहाय अब्ला एलपि स्कुलाव 401 पोस्ट थायोब्ला 401 पोस्ट थायोब्ला बेखौ जोङो मोनब्रै मिडियामजों रानदो बे मा बड' मिडियाम थाबाय एसामिस मिडियाम थाबाय बेंगलि मिडियाम थाबाय आरो हिन्दी मिडियाम थाबाय अब्ला जों मोनब्रैजों राननोबा जों 100 रानबाबोथ' बर' मिडियामावहाय 100ल'सो मोनहैगोन दा हिन्दी मिडियामाव बारा थाया एसामिस मिडियामाव हाइस्ट पोस्ट थागोन बिथांमोननि पोस्टआ जुदि 150खौनो लाबाय जेनेबा बिथांमोननि एसामिस मिडियामनि पोस्टखौ ओमफ्राय हिन्दी मिडियामखौ 50 लाबाय ओमफ्राय बेंगलि मिडियामखौ जोङो 100था लाबाय अब्ला बेसेबां थांखो जोंना 300था थांखाबाय अब्ला बर' मिडियामनि पोस्टआ 101ल' थाहैगोन अब्ला 101 पोस्टखौ जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों रानदो बेसेबां गोलैगोन 25थाल' गोलैगोन अब्ला जोंनि एथ' बुरजा टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ अब्ला 25थाल' पोस्ट मोनोब्ला जों मोनसे डिस्ट्रिक्टआव साबेसे केन्डिडेटफ्रा मोनगोन दिनैहाय जों टेटनि जानाखि क्वालिफाइ जानाय केन्डिडेटफोरखौ जों सानोब्ला मोनगोन बियो जोबोद माने काट अफआ डेन्जार थांगोन आरो दा ओंखायनो जोंनि साफ्रोमबो बिटिआरनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा बे 421था पोस्टखौ हमथानो नाजानांगौ आरो नोंथांमोना बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशनजों जगाजग खालाम बिथांमोना दा बेनि सायाव गोबां मोनसे स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दङ आरो नोंथांमोना माबोरै जगाजग जानांगौ बिथांमोनजों बिथांमोननि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों नोंथांमोना बेयाव थांनानै बे डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना जगाजग खालाम अब्लानो नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरो दा लोगोफोर दा खोथाया जाहैबाय जुदि 421 पोस्टआ माइनास जायोब्ला अब्लाथ' जोंना गोबां काट अफआ हाइ जागोन गोबां केन्डिडेटफ्रानो मोननायानो नङा दा 421था पोस्टआ थायोब्ला अब्ला जोंनि बर' मिडियामाव पोस्टआ खमैबो 300थासो पोस्ट थाहैगोन 300था अब्ला 300था पोस्ट थायोब्ला जोंना गोबां केन्डिडेटफ्रानो जब मोननायनि चान्स थाहैगोन आरो उननि समावहाय 667 पोस्ट फैगासिनो दङ दा बे 1216 पोस्टआवनो जों बेखौ हमथानानै दोननो हायोब्ला अब्ला फैगौ जानाखि 667 एसआइउ सेंसन हरनाय बेवहाय आरामसे मोनहैखागोन खुनु प्रब्लेमानो जाहैनाय नङा बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जानाखि खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ नोंथांमोना सानै हयै खामानिखौ मावदो आरो बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशनजों जगाजग खालामनानै नोंथांमोना बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशनखौ हेफाजाब होबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दा नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय एलपि स्कुलावहाय बेसेबां पोस्ट जोंना टटेल 822 पोस्ट 822 एमइ स्कुलाव जोंना 394 दा जोंना एमइ स्कुलाव जेबो माइनास जानाय नङा दा एलपि स्कुलावसो माइनास जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एसोसिएशनजों जगाजग खालामनानै नोंथांमोना खामानिखौ मावनो आवगायबोदो नङाब्ला बे 421 पोस्टखौ नोंथांमोनहा मोननाय नङा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे इनफर्मेटिभ भिडिअ लानानै फैबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेংক ইউ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে বিটিআৰ টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পোষ্টটো কিমান আছে সেইটোৰ বিষয়ত জানিব লগা কিছুমান কথা আছে বা কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ নিউজ আছে চ' এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাওক আপোনালোকে এইটোৰ বিষয়ত নিশ্চয় গম পাব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱাই টেট ৰিলেটেড বিভিন্ন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আনি থাকিম আৰু লগতে আপোনালোকে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব চ' বন্ধুসকল এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ এটা পইণ্টছ আছে বিটিআৰ টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পোষ্টটো টোটেল কিমান আছে য'ত আমাৰ এল পি আৰু এমই স্কুলৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট চলি আছে আৰু আজি 2 তাৰিখৰ ভিতৰত এইটো লাষ্ট ডেট এপ্লাই চলি আছিলে চ' এতিয়া আমি ভেকেঞ্চিজটো কিমান আছে এইটো নাজানে
বহুতে কেণ্ডিডেটবিলাক অলৰেডি গম পাইছে, কিন্তু বহুতে কেণ্ডিডেটবিলাক অলৰেডি গম পোৱাই নাই যে BTC LP আৰু ME স্কুলৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ পষ্টটো কিমান আছে। চ' এতিয়া আমি সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো পষ্টটো কিমান আছে এইটো যদি আমি জানিব খোজোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে SIU চেংচন লেটাৰ কপিটো চাব। আপোনালোকে এইটো SIU চেংচন লেটাৰ কপি হয়, এইটো আপোনালোকে চাওক। ইয়াতে লিখা আছে ফিলিং আপ অফ 1216 নোটছ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আণ্ডাৰ BTC এৰিয়া। তাৰপিছত ইয়াতে ফাইল নম্বৰ আছে, ফাইল নম্বৰটো 259464 259464। সেইটো ফাইল নম্বৰটো আপোনালোকে LP আৰু ME স্কুলত যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে BTC এৰিয়াত, সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ কপিটো চাব আপোনালোকে। ইয়াতে SIU চেংচন লেটাৰ নাম্বাৰ আছে, এতিয়া ফাইল নম্বৰ, সেই ফাইল নম্বৰটো চাব 259464, সেইটোৰ লগত ছেম। চ' এতিয়া আমি গম পালোঁ BTRৰ যোনটো LP আৰু ME স্কুলৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে সেইটো হ'ল টোটেল পষ্টটো 1216। এতিয়া ইয়াতে কোনো ডাউট নাই, সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো 1216ৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো যে 1216টা পষ্টৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে, ইয়াতে ভেকেঞ্চিজ ব্ৰেকআপটো কিয় দিয়া নাই, কি কাৰণ আছে ইয়াতে? চ' ইয়াতে এটা কাৰণ আছে, আপোনালোকে যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখিছে ইয়াতে 17 and 18 নম্বৰৰ পইণ্টছত চাব, ইয়াতে এটা কথা মেনশ্যন আছে হাইকোৰ্ট মেটাৰ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজনৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ ব্ৰেকআপটো দিব পৰা নাই, আৰু BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এনি কণ্ডিশ্যনত সেইটো ভেকেঞ্চি ব্ৰেকআপটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে বুলি এইটো লিখিছে। এতিয়া আমি এইটো পইণ্টটো চাই আমি গম পাওঁ যে যোনটো হাইকোৰ্টত এতিয়া হিয়াৰিং চলি আছে, সেই হিয়াৰিঙত 1216 পষ্টৰ পৰাই -421 পষ্টটো মাইনাছ কৰিব খুজি আছে। এতিয়া 1216 পষ্টৰ পৰা 421 মাইনাছটো কিয় কাৰণে কৰিব? এইটো হ'ল 1999ৰ কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে আছে, আৰু এইটো 421 জন। সেই 421 জন কেণ্ডিডেটবিলাকে দাবী কৰি আছে যে 1216 পষ্টৰ 421টা পষ্ট তেখেতসকলৰ পষ্টটো আছে। তেখেতসকলে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে, তেখেতসকলে চেলাৰীটো পোৱা নাই, এৰিয়াৰ চেলাৰী আছে, চেলাৰী পেণ্ডিং আছে, সেইটো ডিমাণ্ড কৰি আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল 1216 পষ্টটো এইটো নিউ এটা চেংচন পষ্ট হয়, ইয়াত এতিয়া কোনো 421টা কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এতিয়া চেলাৰীৰ কথা মেনশ্যন নাই। চ' ইয়াৰ কাৰণে যোৱাকালি যোনটো হিয়াৰিংটো হৈছে, সেই হিয়াৰিঙত তেখেতসকলে ফাইনেল জাজমেণ্টটো পোৱা নাই, আৰু ইয়াতে অনাৰেবল জাষ্টিছ সেইটোও মানে সেইটো বিষয়ত মানে ক্লিয়াৰলি কিবাটো পোৱা নাই, ডাটাটো পোৱা নাই, বা ক্লিয়াৰলি তেখেতে মানে যোনটো মানে কিবাটো থাকিব লাগিছিল কাৰেক্ট এভিডেঞ্চবিলাক সেইটো নাছিলে, সেইকাৰণে তেখেতে মানে সেইটো এপ্ৰুভেল দিয়াই নাই হাইকোৰ্টৰ জাষ্টিছটো, অনাৰেবল জাষ্টিছটো। আৰু যোনটো SIU চেংচন লেটাৰ আছে, সেই লেটাৰতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে যে ফিলিং আপ অফ 1216 নোটছ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ BTC এৰিয়া আণ্ডাৰ BTC এৰিয়া, ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে। চ' ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন থকা যোনটো চেংচন পষ্ট, ইয়াতে কোনো এটা 1999 কেণ্ডিডেটবিলাকৰ চেলাৰী আছে বুলি ইয়াতে মেনশ্যনে নাই, সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ যোনটো জাজমেণ্ট আহিব লগা আছিল ফাইনেল, এই জাজমেণ্ট আহিব লগাটো ইয়াতে নাহিলে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে 4 উইক তেখেতসকলৰ কিবাটো হিয়াৰিংটো পিছুৱাই দিলে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল 1216 পষ্টত LP স্কুলত কিমানটা পষ্ট আছে আৰু ME স্কুলত কিমানটা পষ্ট আছে, সেইটো বিষয়ত আমাৰ বহুতো কেণ্ডিডেটবিলাকে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটবিলাকে গম পাইছে অলৰেডি। এতিয়া LP স্কুলত টোটেল পষ্টটো আছে 822, আৰু ME স্কুলত আছে টোটেল পষ্টটো আছে 394। এতিয়া এইটো আমি প্লাছ কৰিলে 612 এইটো পাওঁ। চ' এতিয়া 1216 পষ্ট, ইয়াৰ পৰা আমাৰ LP স্কুলত 822 আৰু ME স্কুলত 394। চ' এই ডাটাটো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ মই, এই ডাটাটো আপোনালোকে চাব। যোৱাকালি যোনটো হাইকোৰ্টৰ অনাৰেবল হাইকোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্ট হৈছে, সেই জাজমেণ্টৰ 1 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী 2024 এতিয়া অৰ্ডাৰ ওলাইছে, সেই অৰ্ডাৰৰ বহুতকেইটা পইণ্ট আছে। এতিয়া মেইন পইণ্টছটো আমি চাওঁ, ইয়াতে লিখা আছে ফাইল নম্বৰ, সেই ফাইল নম্বৰটো আমাৰ BTC LP আৰু ME স্কুলৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে সেইটোৰ লগত ছেম, আৰু ইয়াতে টোটেল পষ্টটো মেনশ্যন কৰিছে 1216, আৰু ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে LP স্কুলৰ টোটেল পষ্টটো হ'ল 822, আৰু ME স্কুলৰ টোটেল পষ্টটো আছে 394। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ LP স্কুলত 822 আৰু ME স্কুলত 394 পষ্ট। এতিয়া LP স্কুলত 822 পষ্ট আছে, এতিয়া পষ্টটো যে মাইনাছ হ'ব 421, তেখেতসকলে 99ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে যদি জিকি যায় তেখেতসকলে 421 পষ্টটো মাইনাছ কৰি ল'ব 1216ৰ পৰা। এতিয়া 421 পষ্টটো কি পষ্ট হয় এইটো? চ' সেই পষ্টটো LP স্কুলৰ পষ্ট হয়। এতিয়া আমাৰ LP স্কুলৰ ক'তো আছে পষ্টটো 822, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমাৰ 421 মাইনাছ হয় তেনেহ'লে কিমান থাকিল আমাৰ পষ্টটো? তেনেহ'লে আমাৰ
1 মাত্ৰ পোষ্ট থাকে 401 পোষ্টটো আমি 4টা মিডিয়াম লগত যদি ডিভাইড কৰোঁ আমি কিমান পাওঁ বহুত অলপকৈ পোষ্ট পাওঁ ইয়াতে আমাৰ বড়ো মিডিয়াম আছে অসমীয়া মিডিয়াম আছে হিন্দী মিডিয়াম আছে আৰু বেংগলী মিডিয়ামত থাকিব পাৰে বেংগলী মিডিয়াম তো 4টা মিডিয়াম যদি আমি ডিভাইডটো কৰোঁ তেনেহ'লে বহুত কম পোষ্ট আহিলে এছামিজ মিডিয়ামত বা 150 পৰা 200 আহিব পাৰে বড়ো মিডিয়ামৰ 100 পৰা 150 পোষ্ট আহিব পাৰে 150 পোষ্ট আৰু হিন্দী মিডিয়ামৰ এনেকুৱা 50টা বা কিমান বা থাকিব পাৰে এনেকুৱা আমি বহুত কম পোষ্ট পাম আমাৰ ইমান 4টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে 1000 টেট কোৱালিফাইড ক্যান্ডিডেট আছে তেখেতসকলে মানে বহুতে ক্যান্ডিডেটবিলাকে মানে নাপাব যদি 421 পোষ্টটো যদি মাইনাস হয় সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ সকলো BTR টেট কোৱালিফাইড ক্যান্ডিডেটবিলাকে ইয়াৰ বিষয়ত মানে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে যোনটো SIU সেংচন আহিছে সেই সেংচনটো ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণেহে হয় এইটো অলৰেডি চাকৰি কৰি থকা ক্যান্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে এইটো নহয় তেখেতসকলেও পাব লাগে তেখেতসকলৰ যোনটো পোষ্টত চাকৰি কৰি আছে সেই পোষ্টতে তেখেতসকলে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগে নতুনকৈ SIU সেংচন অহা পোষ্টত তেখেতসকলে মানে কোনো কাৰণত মানে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাটো এইটো কোনো কাৰণত এইটো মানি লোৱা মানে নহ'ব এইটো মানে ইয়াতে SIU যোনটো সেংচন আহিছে ইয়াতে মানে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে ফিলিং আপ মানে য'ত মানে খালী পোষ্ট হৈ থকা আছে সেই খালী পোষ্টতহে মানে ফিল আপ কৰিব এতিয়া তেখেতসকলে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে তেখেতসকলৰ স্যালাৰিটো এইটো SIU লেটাৰত মেনশ্যন থাকিব লাগিছিল যে 421টা পোষ্টটো 421 পোষ্টটো ক্যান্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে স্যালাৰিটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেখেতসকলৰ স্যালাৰিটো এইটো পোষ্টত সোমাই আছে তেখেতসকলক ৰেগুলাৰ কৰাই দিব লাগে সেইটোহে থাকিব লাগিছিল কিন্তু এইটো নাই সো এইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে 421 পোষ্টটো 1999 এৰ ক্যান্ডিডেটবিলাকে কোনো কাৰণতে সেই 1216 পোষ্টৰ পৰা মাইনাস কৰি ল'ব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে ইয়াৰ বিষয়ত বা ইয়াৰ পিছনত লাগি গৈছে আৰু এই কাৰণে আপোনালোককো অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে সকলো টেট কোৱালিফাই ক্যান্ডিডেটবিলাকে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে আৰু সেইটো কামত আপোনালোকে মানে হেল্প কৰিব লাগে সো এইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত যে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত যাব সেই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত সেইটো লিংকটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে সেইটো লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জড়িত হ'ব পাৰিব BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল যদি 421 পোষ্টটো যদি মাইনাস হয় তেনেহ'লেতো কাৰ্ড অফটো বহুত হাই যাব ইয়াতে কোনো মানে 421 পোষ্টটো মাইনাস হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পোষ্টটো মাত্ৰ 401 মাত্ৰ থাকিলে এই কাৰণে আমাৰ বহুতে মানে কাৰ্ড অফটো হাই যাব LP স্কুলৰ কাৰ্ড অফটো মানে LP আৰু ME স্কুলৰ মানে পোষ্টটো মানে এটা সমানেই হৈ যাব এতিয়া সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে LP স্কুলৰ কিমানটা পোষ্ট আৰু ME স্কুলৰ কিমানটা পোষ্ট সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গোজেন্টাং